She's the it girl, she can't control it. She has it. Kum kadak sa kan mau wi ka e ga bagi longshwa kila tan sat ban shukri met ban man sem ning ba ka jinyu I jingai juki ban kan tewi ka pule puthi sha ki longden la yo ban pli ki dak ha mau na ka ban ta baro ki nong sengi ka shlam ji start kabla tep kum ka nong tulo higher secondary school ha nong D1 Ripoy district yo toy mot sa ji kan mau tempang ki nong sengi ka shlam ji start la yo ban pli ka shpotruk jumang arjar arpulai Yau tay mot sa jing kan mau la penbet ban pli daw mahe Dr. Didi Lapang Henry na kajing bamdon ha kamer ka bukoy bakya la shimno e ka banta kum kongsan ban pli sendon yau tay mau nongrem daw ba meral bons MMLA ka nongpo kum kongsan bat aga jaka jong mahe Dr. Didi Lapang lawan bujili ban don lang ha kasing kerpang daga kong deme banda bla ka bedai ka kun ksiu jong u bat ba SO link score general secretary jong ka Dr. Didi Lapang Foundation bon ne kinong sang jong ka school kata na prengki khatwengot kibla taymot ya ka Islam prangut kila khlat no nak sela perthai Hendrik bidang im dang sa menta na pedang kiti khatwengot kilong sa mahe Dr. Didi Lapang uba Nipson lingkering bat uba Wonderson Shella ya kate Islam ji start la sang ningkong ika akan ruturik rumpang ka kendai spa prapau haka jinya lam bat tristom jong mahe Dr. Didi Lapang ringkat bat kwede kira urang ba kate kapor bat mentau arjar arpulai kala kunjok pura syau mau mer basa pulai snam ka jin chakri jongka kabasa tang hiu tuli kesnam banwan kan so yok pedang ban rakhe ka jublik siar lapan kup burom ru ka jingpli yo mot sa kan mau sha baro kinong seng bat kitu ki blak khlat no ru lawan bersyem ka jingpun kup burom de ki khon ki kseu jongki Ega masih ni kubur kabala pa da di Dr. Di Lapang ulong former Chief Minister jong Sarkar Meghalaya bat unong seng berat ba jong ni ke school jongi hamni ya kabala tik kerteng kum kenong klo secondary school dengan pulih kini ke masih dan ni ke kubur ke bailai hapling jungi ha kini ke por Office of the Dr. Di Lapang former Chief Minister Meghalaya Shalom Building lawan lau cuma Shalom ta etet siposan arjar arpulai kejing pli perda ya umur sa jingkan mau kerteng jung ti nong seng bat nong sedang ya ke nong plu secondary school diwan umden area Ripoy district para nong sekriyo paiba kamtam ya kari bat ke jai pendrio hapo jung jela bi jungi ngasuk men sibun banyo kum kenegalat ban pli perda ya umur sa jingkan mau jung kitu kiri krau perkat kibel tresi tom ban pun urlong bat pan wandur ya kene nongklo secondary school diwan Unden area Ripoy district kumni kumba kalong menta kejingwan kensan kejing sit asor silom hagitiyo lala kala ta ya ka bormet bat ya ka yak ka ye mukijunga namar kata ngamla banyan rekat lang bati hakane kesni sa jingken mau subha pin om yesnewi ya kane hak program mentagasni ke sifosan arjar arpulai kilabu benta yang Dr. Di Lapang kum chief guest bari lokal MLA jumpi merobons im kum guest of honor kumta kenamkan omdon ke jinko bat program kenyat be sefrang kumbalai penbe ngala IT au lokal MEA bersipti berpenyai berpendek program kumbalayo bu namar kata ngan omla benpoi ndrengala pa dai ikong dami banda bla baju kot I benda I belum ikseu junga ben mi kmat yanga nalor jung I benda ngala paru ya iba OS long score kumbai tim iba lang Ibadai Vice President yung governing body Ripoy College. Un pendek yung PhD degree apo yung news name arjar arpulai. Ulong hukum jo Secretary General but Managing Director yung Dr. Didi Lapang Foundation. Ni ay kijing kurdo bak nega school kenaya sefra hakaban ay kijing sekri hatam bat ban say kiru kraw
Nakabenta kalawi katay kumju ri jalabi I jungi ngai skemru ba ngandang yo kalat bani siam lang berfi hakawi gasni kabo blame dan ibit benbu ingi asla bertei ngai ko blame kamtam yo emily ba merurons im mo penya berjarak pendap ya kene ke jinglang hadu ko blame sibon doktor di lepan Ningkong ngakwa pan ai kublay ya ka school wala bu ya kan nikasngi pan pen sa kan mau ya ki danger jong ki no senyang jong kan ni kum ki founding members la ni laban ong ki nong sedang ni ki nong sing jong kan ni ka school kan nong lo high secondary school ngakwa ban pan ma ba ni la kham slem khin diat menne namar ba ngi sakut hashlong kajing block hapo police bazar ya kajing shitom jo ipa jonga I Dr. Didi Lapang iba pi ju ya khot imahe ila ibit ban pha yanga kum kaksir jong I ban wan mi khmat hajaka jong I da kajing snongu bat buram ya pi baro ngasno kemen shikat dei ban ya don lang bat pi banyeng ha kani kajaka ban keren kisembo jingkeren ba ipe ila putha yanga ban keren hapi I Dr. Didi Lapang iba pi juetip kum I mahe I ai kuble kerpang ya ki parlok nong seng jong ka school bon na pring jong ki kim shimya don ran kat lang ban I hene por le si ki baying ki ba sem ki jong ki ke don ham ni ngapdiang so pa ya pir kunju pan ai kuble kerpang ya ki founding members ni ki don ban ni hene laingut ki ba ya don ringkat lam ban ipa jonga ban ya seng ya kanika school kalong kanika school kalong ka jishakri ka bakraw nakabenta ka dong but ya ka shnong kintup ya ka than hi barok away but idangit scam ba ka school kala ban pinmi ya ki khanna ki batbit ki bastat haman la ki liang la ban la kalong ha ka puli puthi ni ka sports ni ka tem ka put ka rwai ka siao but ki we de ki jat kam ki badon burom ha ka tanya ri boy ni ju shem badon bun ki kun samla kin thei bat chen rang ki badon ka sap ka phong but ki ju yai se na ka por sha ka por la kalong ha ka sports ne ha ka tem ka put craftsmanship la kalong ha ka shna ye ki tiar tem tiar put ri jing ri than jing than kum khasha ri ka than le ki bon hang I don ki no hi ka ki sem ye ki ni ki jing than jong ki ni dong shani but nga ju yak bit pan pet ti nang ta ki sap ki talan but la shu panda jer ka teng lot ye paro but nganget kani ka school lingba kan jing ya lam jong I principal I vice principal ki nong hikai ki nong kit kam ngila ban sandur ya ki ni ki khna pat wan ra ya ka lawe ka bakhrna na ka benta jong ki bakila ban yeng hala ki jong ki ja I pa ikintu ye ki nong hikai ban tre shitong tre ho bor bat mensiem na ka benta ki ni ki khna but kaburam kalong ka jong pi ngangai boble un ai happy ya ka jing start but ka jing shampang ba phinya lam ya ki hakalenti shaka jing job ngakermen bai pa kumbanga la ya sngo tani ka school ka dap sa class nem la dep jam sa class nem but sa a sa pulai nem but sa khandiat saka tuk anis nem pin sha jam shaka golden jubilee mo laban angka sun post nem ti but ikin ida ong ba ngangit ba kanang roy nakapor shakpor nakisnem kumba iyo menta but ngangit bi pa iru inang yo bor
but ba inang yo biang kalat ban wan bandon rekat pat thi hakaban syakri yau pat ba jong ka than ri phoi kumjuru ya ka jilla ba e jongi nang ye ken mau ya i haki jing duai jong pi ba inang yo bo nang yo ya ka jing koi shwa bangan shong nga snow day ban ai khub le ker pang sa shi sie ya ka nong tulo higher secondary school bakala ai hangi ya ka ni ka sngi ka bakar pang pan ple perda ya umot sa kan mang ya ki nong sedang but nong seng jong ka ni ka school but ai baka jing tho sni but ka thong jong pi baro kan long ka bajo tarik wat namuan penwit show yang ngadan ke program hangtai hanong terus kalau ya keren bat UMLA ke than bat ngalai ke jengkular bangan let ceta kalau long sisa ke ba ai jengkemen yang ni ke bayadan bentalang hangta ke jeng keren kalau long ru ke jengkemen yu bat idan sisa kata ke mensim syakri ba ke jeng ya gani ke skul kaba ikwa bandano senyang bat ban yu ya ke jengkiu but nanum bakla la dengan ong khamtam ba I ba Wonderson shlai ba de secretary banangkong bladan nadu kitu ki por biyo I ke jengkiu jong kani ke school nadu ka LP ke UP nangta ke secondary ke higher secondary but ru ngangai bakalapoy hadu ka college mo ka Northern Riphoi College kata ka di ke jeng terang de jong I ban yu I bakani ka than kani ke jaka kan poi hadu ikan bentar kita gidi gijingnya keren itu kopor henry kensan I ong ba te kawan kensan kani gijing shit ngasgo bangam sula sya ba ngayo ngaki telak bar ke jinglong temen ki liang jong ki bahayeng ru ngila ong ba to ya syak ini taulat pat bakate ke skul ke bopi fi datang ilang I pisah I berkat I kuslai ba ikwa I banyak banwan nomor ke kerta ke bakandai po senam tam ngange ki bobun ki suthu I rei dan kwa dan terang banwan kamut ke jengit ke jongi ke ni skul kalong ke balak palak dia ihin la ni I brief about Chapang kumno baik kani ke Northern Riphoi kapoi hangni ila aya ke jengkular bakadai bandan lese iba Meral Bon iba di UMLA ila keren aya kata ila tip bah bat kala dan ke jengya than bebon hi tikinum tip kumno ban ong ba syuaban sedang ya ke tinrei ya kata ke groundwork lani ke ga bagi trei halendet ka bangi ingi syi tang ke ga bakal apa sakmat rei ke jengya trei ta kalong kamdei ke besuk kalong sisa ke baik ke meeting ke ba om penginiaya cakmat hakaba yang ngaru lakhat lang ta iba meral inten mau but principal jong ka Riphoi College ul adon lang but kumju ru ikong W bla iba di secretary jong ka governing body jong ka Taiko College klai don lang hakata ke jinya keren kejing yetir kejing yetainia kalau syumpur imat kamduna ya ke 100 minit hakaba kamdei ke besuk ban ong batong ya seng college lah sulong ladan ki ong bate sula sulong na pen ibun kejing rengai ku boleh kerpang yo emli jong pi bal sim ya kejing kli bakatai ke college ke di banyak chaprang maheru ya kejing kersan yong em ke di banyak chaprang ngiru ngila syania bat ngingai skam bakade banyak Mahe lapang ila de prominent figure ila de statesman ila de orator rukren ubah kejat pendiri ujungi kaya bertu ibadan kejing posniu ke bakarpang na ke benta ke pulik putih ke kot ke kya bat kiwi ke benta Dei nakanau jung gajing posniu gajung I baga pule ke puthi ke dei ban yen hagini gidong magitan ki school ke dei ban yen ki college ke dei ban yen dei nakakatau ngi long kumne kumbang ito
Martin Luther King Jr. Udon ke jing pos niu ke bakerpang. Ban penlong ya kidoyong ha Amerika ban yarengkat ban kidoli. Kejing yukun ke jong Reverend Martin Luther King Jr. kamdi ke besuk. Kejing elek jemu kamdi ke besuk. Akas senam kat kendai spa Andrew Pulai. Karun gawai ni kejing keren ngi papaunam ke jong uni. Reverend Martin Luther King Jr. Kata kalong kabawong, I have a dream. Agak ketin paren. I have a dream that my 4 little children will live in a country where they will not be judged by the color of their skin, but they will be judged by the content of their character. Kejing posniu kejong u Martin Luther King Jr. kalong bagi doyong kibasyong hagari Amerika. Kimdei ban sha nhiều bên ani ki khun ki kiti ki jung u ban sha nhiều bên tang na ka dao jong ka jing yong jong ka snido ka jung ki de ban thâu lung ba da ki jing long ka ba ki ki da ban ka jing phos niu ka jong neu riu rang ba kala penlong ia ki do yong ba ki yer kat ba ki do li maka don kejing nyungwi lagi tu kipot de kejing yukun jong uni kurang pa na kabenta kene kedau ba dausan nama budon kejing posniu bagi kun giksiu kejing hadin sipau arpau laipau de spas nem hadin kin suk ci junong kejing ya keren kejing dibet kapala pun sin kumno ban penurlong ye kejing temu ban seng ya kene ka kon Namar tang ubriu bopong yang juti ke bape kusutu yang tingtar yang gimau tang kita ke balak keruat dan kita geluti ke basniu isi ke basutu benep kita gimau hak sakcat becam kita mak lalat kita basod mahang lek tang beder kan kita sibun gijing gijing debet gijing keren kita kita ai mensim kita kita penduk mensim ru Tendre isu kemen bahak arpui terik jong September jong kasnem ara di arpui lala ban seng ban bu yang mau nongrim ya kanoden Ripoy College hang ni